Parižani imaju Longshan, u Oklahomi je Remington Park, Englezi imaju Ascot, Beograđani BRC, novo, senzacionalno, lepi konji, klađenje, nagrade. Igrajte hipokare u prodavnicama duvana i na hipodromu. Dođite i vi u nedelju na Beogradski hipodrom. BRC vas očekuje da vidite i budete viđeni. Budite i vi deo elitnog BRC kluba. BRC! Nagradna igra Politike Ekspres Da pitamo zajedno ne završava se. Od ponedeljka 12. juna za 5 zadataka novih 505 nagrada. I to nije sve, jer Ekspres daje uvek više. Nova zvezda diskosa, Saša Kojić. Novi on, prvi jugoslovenski list za muškarce, za i protiv promene pola, legende istine o kosovskim junacima, bolje štedeti dinare nego dolare, brak igračka odraslih, naš konkurs ko će voziti Harley Davidson. Naučite sve o afrodizijacima, on ume sa ženama. Vernost na suncu. Altina. Ratovanje Srbije 1912-1918 i zlatna tišina srednjovekovnih manastira. Dokumentarni materijal Jugoslovenske kinoteke i viđenje Marie Claude srpskih fresaka. Dupli video program u izdanju Pegaza. Otvorite vrata istorije. Prepoznajte nekog od svojih predaka. Šemsa i južni vetar. Zašto li ne majte radi, kad mi život sreće krije, otkad pamtim prema meni, pošten bio nije. Disko. Hipokare igra Evropa, Hipokare igrajte i vi, nemojte se kockati, vi se kladite, pogodite prva 4 konja na cilju i uzmite novac. Hipokare svakog petka, subote i nedelju u prodavnicama duvana, Hipokare i BRC.